Journalist Association for Assam Karbi Anglong aro ke Parjab 2 Pini Jakhong ni Phai Pli Surihini ra inkoira trok arni Rasingja Sarpo Hemtu Nalong Journalist Association for Assam Karbi Anglong aro pen Mai Ingni Pondo So Mai Long Journalist Association for Assam Karbi Anglong aro Abarim Maipu Sampri Be pen Mai Charisi Rapchun Bang Rajasteron pen Mai ke Phala pen Aluhi ke Pachini Apor Enlo Aphitu Chedon Sarpen Journalist Association for Assam Karbi Anglong aro ke Pachari Jiaphan Akimi Maipu Ron Rongpi Dun Maipu Rajasteron Abraham Tiso Lapen Amir Be Kongchun Bang Sahiling Ti Rapchun Bang Donalisa Lektepi Rapchun Bang Thengtom Tokbi Pachithak Chun Bang Sampri Tiso Pachithang Chun Bang Androni Ronghang Saihem Chun Bang Puris King Be Dihin Rim Bang Rajesh Ronghang Dihim Rin Bang Pangri Teron Clem Bang Fu Bang Pi Sunitang Tipi Nelson Terang Dominic Teron Atum Aphan Vaiponlo Anparta Bidisar Po Dr. Longsing Teron Bidisar Kiri Ronghang Lapen Bidisar Clark Clear Teron Aphan Pekonsi Arpu Kachelar Amai Misen pen pachun pondo totang te perangke thing no kaning jalam le arju pon tu sina niste report Karbi Anglong news focus 24/7 Sam ki hek pen jafa Karbi Anglong district committee apornang pleng rosi puthot arpu kimi ge chala arpu ban arpu kisi arpu kimi ge chala asona na chetong long ni ningarong ulo athege journalist tom han mate perangke tom han isi security and safety PPG and kachingri ji biti sore cepat choyi laso isi ahong klam mesen long lo lasinon ke bang ji arni ning thelo lanona kimi maipu ran rongpi lapen chunbang sahilingti latum klem pame dam pame pen kar herangke mate journalist atum akiduk kisung lapen ke kosom pen la solong karjab dun mane ke charab dun thegi karjab dun thegi la sobang klempo dampa mepo pusining thelo for Assam আজি নতুন বডি পুৰণা যিখন বডি আছিল কমিটিবোৰ এইটো তাৰমানে সময় হৈ গ'ল আৰু এইটো মানে নতুন আজি বডি ৰিচাফল কৰি পুনৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি গঠন কৰিলে আৰু আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনত যাতে আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ যিটো সিকিউৰিটি এণ্ড সেফটি তাত মানে যোগদান দিব পাৰিব সহায় বা থিয় দিব পাৰিব বিপদ সময়ত বা অন্যান্য যিটো সমস্যাবোৰ ইয়াতে সমাধান কৰিবলৈ আলোচনা কৰিব এটা প্লেটফৰ্ম এটা ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ আৰু এতিয়া আহা দিন নতুন সভাপতি ৰূপত ৰান ৰংপি আৰু সেক্ৰেটাৰী সাহিলিংটি ইহঁতে ভালকৈ কমিটিখন চলাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ Chorupar Piglo, Ilitumhan Piniani, Journalist Association for Assam Pu, Assam Kanglong, Penango Award, Penangan Award Keding Nundolo, Lapen Pini Bang, Central Committee Pen, Direction of Tank Pen, Goti Pen, Lamthevansi, Pini Ilitumlong, Central Committee Long Chief Advisor, Sir Dr. Longsing Teronakehai, Alang Lipen, Bidisore, Chor Jupen, Chithan Pen, Lapen, Elitum Long, Dubom, non ex law, President Kai, Sampribi, Alang Tuna Bidisore, Chithan Pen, Sipinitum, La So Budibang Parjablo, Lapen de la So Parjablong, Missenmans Parjablong Law, Alitum Long Advisor Kiri Rong Hagda, Lang Chitong Law, Lapente Clankir Sarta, Chitong Advisor, Lapen Elitum Long Doctor, Long Sing Tiron, Kai Lang Litami. Nang chitong lo misen pen lam thenang thangkang lo koson nang ke claim nang jima kosona ota durtong do nang jima la penti none portela din bobu thak alam the penang nang thangkang lo nang bujai kang lo
besi ning the piglo alang litum han choro piglo la pente non eprang ke bang jibang nilitum ke mata jungjung bang ke la puse mata lo la ilitum phan asepti mate ilitum han akirai kom jia phan nilitum jungjung ben mata pondo komti ben chan pondo la bang ke workshop bang ke ni thoma pharman deng pon pu all kar bianglong la bang ke komani district press club ko matha nang nelo komani digital news forum nang nelo komani asam son pu matha nang nelo ke workshop bang ke ilitum documents ke nang ji mate kirai kom certificate si nai pot Charlie dunlo bo approve ke nai posi nili kadu ko kar bengong solang dorot tok bang penceng lok than bang penceng lok news long claim dun ana tumata chuning rilo nili tumalong aporang chipidun po lapenti horang nang pidun po ningte ponor pente kar bengong autonomous council along ko ana tanitum irikeng kam chipidun po lapenti nili tum penang ana saike de ingpan boripon po